Schwab angin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Penyesok ke kong banalari kong mar bat kinong kersan jong ka syakaseng NPP, haka jingelang ka belalong mentah kesengi ka office jong kani keseng. Ke kong banalari ka belai kunteng na keseng UDP, haki kindiat senam mensyua, mentah kesengi ka arterik urempang araja apulai, kala penyesok no ela di syakaseng NPP, daga jintemu ban aga jingkersan ka bapura, yau ba prestun tensong, haka ni ka election syaka yindor ba tauan araja apulai. Ngan gumno ngan dap da jing kemen sisa mga yo bandon ringkat akan kaseng ke jonghi kaseng NPP ba ngayo ihi ba kaseng NPP ru kedai kas baro sikatu ngadon hakai UDP adu arah japra ngala train na kamita ka party hakatika konstituensi ke jong na ti ngala ya lelun ngala ya leru ya ke election ko por ho arah japra but how arhaja kat lairu ngala ya le ka kameli election persya yang semoi betul dia ngala sarem no di hadir nang tu pede ngan ong ya pi ba how arhaja kat pra pede ngakum kanong tri party jong ka party UDP te ngila hapan penyeng kandidat baik habanga ngap tre shu banele election te ngila yo i ba setting neru setting napon osla dia kata kuaru ilayeng na UDP. Di hadir nang ta pada pinsa ong hi beli lama ngawan koi siya ng party jong ke NPP. Di kalong ba idon pasat ko presiden rang ba ni idon ko lupa roy idoro PE tu ni di dang don me i ke jukom tre ke jongi ni kinong tre jong ka party hapo pun uslang ye ya sotna adu kata de hadien pada nang tu da im don chu lawan pada di kiwek batmai kinong kit kam jong ka party ka state te nga na ka daw shimet i ka jonga alamino na ka party UDP mention sna de hadien nang tu pat ngaklem pat ngaklem ong bangan penyaso sya ke NPP ha ka por ka bangan design ngakum ka businessman ngala tre hino la ka kam ka la jong hi nrei ki pai pa jonga pede kinong kersan jonga ki bangala don sya ketika konosla ki bon ba mo nilaya long ba arbet habaya le ba isal hamala ki election te nakabun pa kinong kersan menjong ki bangala iet ki bangala sania ba kiru kila iet kila sania yang kum kanong yalam ka jongki tengamla ban susong klikti kum tu ban suong bet pilet sawe let kat saba pimon nrei nga pet pede ya ka ka ba isa mo itrei nakabanta ka dong kathan kun uslahi baro ko bai ilale bhapalat sisa hakar liang karoy ka pa hakar liang nabaro kiliang he lade uwe sha ulale phaya ka dong kathan jogi baro ko bai di ngal adon lupa ka men siem ka ban no bay bagi pa ki ba kersan hiya nga bangin yan no lang banya kersan no ya isa hakadi ka kenti di katahi ka jing pansay jonga mantakasi habang arong hakani ka senga jongpi di nga ay kubleru ya baro khot kini ki bayale nakani ka seng NPP mo lade ki kartong ki bayale ki ban habya trish tom banya job hi man ta kanti te don bok nga ai ka jingkit bok ki huyang ki baro khot baro ko ka state hi bakin ya yo ka jing job mo baka NPP kan job ton purom bat kan yo ya ka sarkar mo hakan ka kanti ka ban wan ko punjo te kuble shibon ya pi kuble shibon chi ha sa ai kamon ya kini leaders job begini kit klik lang ya kam chi sen ba kam tam nang kong ni job election hadir nang ta ini kilo lang ya kam te kong banat le shibut bila pediang ya ke jingkat jonga ba kam tam na sutuna shibut ba hikini ki benai lalai mo pikan tia pendem chu ngam ta monok ngabun kam le shabatทีนี้ประเดี๋ยวมีพิจารณาอาจจะบอกมันก็ชนมันก็ท้าวลาเล่นปันแทนมันอยากกันบาสมันวัดฮับเด้งเคลื่อนปัดรุ่งหักปัดติรุเดินเลยละเทรชิตองแม่ปัดมันซิบถึงงานกระเบนแบบกับรุสลาคอนเสิร์ตจะมีนิยอยและจริงจับกับมาดูบุรมากันในปี
ganti mata kalimat ila don batni ada pasti bat ko bla ong inong ko nong plu ba in sa ai ya i na kalian ki kan thei ba ken nai klan chu kum ka vice president jom ka women sweep jom ka state ka ro we ya kata masu ban ong ba ye ko ba na tong ini trish tamlang kadang ba nila pi don ba ka bor ban ya rap len chwe ndai tang pusla keleng sodong jom ka de kari khasi jantia jungi dengan ngets ken bang ini trish tom bang ini yo ai majority pomba kapau mentang aku aman keren ni kabar dia don langgi press ka respon no pamba kalau kabar itenan anu berkata dan nak kata nak kalian jongi nginem tiang nginem ini trish tom kadang bangin yo ya ka single majority dan yo ka single majority ban penyahan yang serta kamsuk bat ka agenda ka plan jo kabungot nginang ban bun ye je Malaysia jamu ya pigi press ro so ha ai ka kabur mabit ka babiang yo PI belum negatif. Ai kabur mabit ka babiang